Starica druga, Zlipotok treći. Tako da uopšte ne čudi podatak da od ovde imali najviše, ili da rečem po najviše. Tamo nekih 7-8 godina, ne znam, 20 ali godina kula napravljena je nov popis i ta statistika veli da Zlipotok ima samo 264 ljudi. 264 duše. Znači, 3 Zlipotoka ošle, samo 1 ostanak. I normalno je da nije deveska su to je Zlipotok koji je ostanat ovde kada mnogo lagapi i ni promaknare, izmaknare, iako se nosilo koljeno na koljeno, ali ima je mnogo porodice koje jednostavno ošle sosve i nema generacije koje da ga pamti i koje da ga održava. Nažalost, kroz istoriju, eto, i pismenost i ažurnost naša takva bila tako da, nažalost, nije svuje neko istorijski zapisi. Nema me, ali zatija ne je kasno, zatija što vam rekao da je za nas svoja verovatno nulta tačka, odnosno prvi minut je deneska, od kad smo nije zvanično nekoje stvari rešili da ga stavime na mjesto, barem sa naše pozicije tamo pišem gdje. I Zlipotok od deneska nadalje, inšallah, svaka godina će obeležava na bolji način ili na način onakav kakav će vidjeti dati moment po mogućnosti da ga organizujemo. Naravno, svaki drugo obeležavanje, osim denešto će vidjeti brojnije, će vidjeti zvaničnici više, rad nam dobro i rekao koja je više ka nahitom napravljeno da se krene, pošto je 100-godišnjica od ovde i da nadalje, inšallah, svi zajedno davame doprinos u granicama svojih mogućnosti. Nekoj su informacije, nekoj su znane, nekoj su recital, nekoj su pare, nekoj su ne znam što, kako, koji su što ovo može. Evo ja je nabala da koja će zbori za naše šehidi, a će zbori, tu je se nahođaje svi koji ošte na Čanakalje ako vodi. Balada o Čanakaljevu, takih je nas. Pred veče, kad počne nebo da tamni, a zvijezde počnu da lutaju nebom, moj dedo počinje priču. Moj dedo oživi historiju. Dok slušam kako dedo besjedi, utonem u duboke misli i vidim mladića snažnog, jakog, užurbanog. Neka vijest ga je uznemirila. Šta li je to čuo? Daleko tamo boj se bije, daleko tamo krv se lije. Ne žali niko krv da prolije, samo da se bitka za vatan dobije. Al pomoć treba, braćo draga, mnogo je neprijatelja i izdaje snaga. I mladić odmah za boj se spremi i sa njim još bezbroj jigita krenu. Ovo nije bitka za slavu, ovo je bitka za din, za iman, za vatan, to ga pokrenu. I ne znajući šta ih tamo čeka s parovom, ili šehid, ili gazija, grabili su daljinu, gutali kilometre, Čanakalje, dim, zgarište, pepeo, zemljom kao rijeke teku potoci krvi, bolni jauci, suze, plač. Ali iznad svega toga snaga, volja, čvrsta vjera u Allaha i uzvišeni ciljevi daju snagu ovim kahramanima. Ovim običnim smrtnicima koji nikada ne umiru. Ne umire svako kad prestane da živi. Neko umre da bi živio. Ne, smrt nije kraj. Šehidska smrt je jedan novi početak. Šehidi nikad ne umiru, šehidi vječno žive. Pričani tako dedo ne umara se, a ja opet utonem u svoje misli i vidim rat, čujem rat i tutnje topovi. Ali nešto je od toga jače. Iz 100.000 grla čuje se tekbir, Allahu ekber, i odjekuje Čanakalje. Između lidova glas se podiže u visine, a morski vjetar ga raznosi na sve strane. Allahu ekber na usnama jigita, nadljudska snaga na njihovim leđima.
i polete đule kao da strela je lahka. Raznese neprijatelju gnjezdo, ugasi posljednji otpor. I tako dedo priča i priča. Čedo, dedino, oko moje, slušat ćeš, čedo, da junak to je. Najveću bitku on je predvodio, najhrabrije junake on je stvorio. Kemal Mustafa, Jigit, Kahraman, junak nad junacima, asker nad askerima. Za Čanakale se pisati može danima i noćima, a da kraja nema. Zato ovu baladu završavam na brzinu sa dovom na usnama. Neka Allah džennetom nagradi sve naše šehide koji su pali za svoj din, svoj iman i vatan. Neka je Allah zadovoljan njima. Hvala ti. Sjedio se na pesnica, pesme bosanskim otišanom, Menderes će mi odreciti ili će pročiti na pesmicu u vezi Čanakale. Šehidi, poziv muftije Debarskog, ezan muezina seoskog, zagrljaj topao meki majčin, oči suzne dječje, nikad ne osušeni, pogled hanume skriveni i put daleki do mramornoga mora. Treba stati dušmaninu za vrat, islam se ovdje brani. Galipolje krvavo, Haber džennetski, šehid do šehida, zagrljaj majčin posljednji. Jatimske ruke raširene, hanume udovice postaše, Čanakale amanet, Čanakale za navek, Allahu milosni, potomci smo šehida tvojih. Jedna pesma, poezija, će mi ga odrecituje Alena Pegović. Čanakale. Daleka tamo negdje, daleka krvlju natopljena. Daleka jer te ne znamo, daleka, ali te pamtimo. Šehid do šehida, selo moje šehidsko. Porodica svaka, jednog, dvoje i više. Sa tobom se rađamo, tebe najčešće pamunemo. Sa tobom živimo i sa tobom umiremo. Čanakale poziv uzvišen, proglas sultanskih amaneta. Stogodišnji potomci smo šehidski. Tražimo te, čuvamo te, pamtimo te. Čanakale, Čanakale. Učenik 6. razreda, Umar Klejovci će nam opet nešto Ganje. Pitao sam svoju majku, šta je majko Galija? To je, sine, duša čista, to je srce koje blista. To je junak koji brani din i iman i svoj vatan. Biću majko i ja junak, čistog srca, čiste duše, za svoj vatan. Borit ću se i Allahu molit ću se. Da junačko srce imam za svoj din i za svoj iman. Hadžija Ramadan mi pratiti jedna balada koja je napisana za Čanakale na goranski, međutim ona je jako teška i za čitanje. Ima puno turske reči i značenja. Znači pokušam samo jedan odlomak da pročitam, a neću celo što mi je zaista golema. Verovatno je bilo najbolje kad ti ponovno da mi ja pročitam. Čovjek što